Sanibona ninjani babukeli, ngithemba ngiyaphila. Ngizocela ni-subscribe, ni-share, ni-like, ni-comment. Enginiphathele khona namuhla nginiphathele indaba ezithi ilungu lomkhonto wesizwe lasephalamenti ubizo lalo okuPapa Penny useziphendulele kuPrince Mashele, omunye oyi-analyst owusopolitiki odelele yena uPapa Penny, wambiza ngomuntu ongasile ekhanda ngoba nakhu isilungu engasikhulumi ngezinga eliseqopholweni eliphezulu. Ubese iphendulela ke uPapa Penny ngokuthi lento ayenzile lomlisa ayikho yinhle futhi akukho right ukweyisa umuntu omdala. Ubese embeka njengomuntu onjengalomuntu eBhayibhelini owadayisa abafowabo wabacinde wabahlanganyela nezitha. Khona vele ukweyisa umuntu omdala kuyona into elungileyo, kodwa ke awizwe le kuyena umnikazi wendaba okumnumzana uPapa Penny. Nayi video. Prince Mashele, the Judas Iscariot, loyi u dyaku timali ta vanhu lava ku xavaku, u famba u sola vanhu lava ka va nga ngi xikolweni. Wena u dyondzi xilungu, mina ni vulavula Xitsonga xichangani xa ka hina. U na yini xo tlula mina jaha? U ngo haza loko u vulavula. Lexi va nga ku tholela xona ku u famba u lwa na vanhu u nga swi tivi ku lwela yini, vusiwana byi ta ku vavisa. U kuma ku ri xikolo lexi nga ya xona vatswari wa wena a vo yo yiva, a ku ri ti-corrupt na vuloyi. Mina a ni na lexi xi tsandzaku, lexi tsandzaku wena a wu tivi ririmi ra ka n'wina, u tolovele xilungu xa nonsense.